Kuva ahantu turi hano ku isi imaze imyaka isaga ibihumbi bibiri. Imana nta bantu bagiye bayita Imana. Mu bihumbi bibiri n'icyenda ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ryari ryatangaje ibicurane nk'ikiza gihangayikishije ubuzima bw'isi nyuma y'uko ibicurane byiswe iby'ingurube byari bimaze kwica magana y'ibihumbi by'abantu mu isi. Iki gihe hapfuye abantu ibihumbi 200. Mu bihumbi 2014 iri shami rya Loni ryongeye gutangaza imbasa nk'icyorezo kibangamiye ubuzima bw'isi. Mu bihumbi 2014 nanone Ebola yatangajwe nk'icyorezo cyari cyibasiye ubuzima bw'isi yose kubera ko iki gihe yari irimo yica ibihumbi by'abantu muri Guinea, Liberia, Sierra Leone. Niyo Ebola yakwiriye vuba ahantu henshi kandi ikica abantu benshi mu mateka y'isi. Yishe abantu 11,310 muri ibi bihugu. Abantu bake barayandura muri Senegal, Nigeria, Ubwongereza, Ubutaliyani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Loni yongeye gutangaza Zika nk'icyorezo gihangayikishije mu mibereho y'isi mu 2016 ubwo iki cyorezo cyafataga ibihumbi by'impinja muri Amerika y'Amajyepfo. Impinja zavutse ku babyeyi bariwe n'imibu ifite agakoko gatera Zika. Ibi byose ni iby'ejo bundi ndetse turibuka tubyumva mu makuru, ariko mbere yaho tutaravuka hari korera imwe mu bwoko bw'impiswi yita magana y'ibihumbi by'abantu buri mwaka. Hari igihe korera yabayeho ariyo ndwara yitwa kurusha izindi zose kandi iteye ubwoba kurusha izindi zose mu isi. Muri iki gihe tugiye kuvuga, mu myaka 50 yonyine korera yambutse Aziya inyura mu Burayi igera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihita abaperezida babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amamiliyoni y'abaturage. Ikwira ku mugabane wa Amerika ku muvuduko indi ndwara yose itigeze ikwirakwiraho. Ni indwara bivuga ko yagaragaye bwa mbere mu Buhindi ahagana mu 3500 mbere y'uko Yesu Kristo aza mu isi. Ubwo mu kuvuga ko Yesu yavutse korera imaze imyaka 3500 ibayeho yarisha amamiliyoni y'abantu. Byandikwa ko iyi ndwara yageze mu Burayi ijyanywe n'umusirikare w'umunyaportugal wari uvuye mu Buhindi. Aturuka mu Buhindi afite iyi ndwara ayinjiza mu Burayi. Ari mu kinyejana cya 16. Icyorezo cya mbere cya korera cyangwa se korera nk'icyorezo ku nshuro ya mbere yadutse mu 1847. Indwara ihinduka icyorezo iyo yibasiye abantu benshi mu gace kanini kandi ahantu hamwe. Iyi ndwara yavuye mu Buhindi aho yagaragaye bwa mbere igenda mu nzira z'ubucuruzi, ni ukuvuga ijyanwa n'abacuruzi ikwira ku isi yose. Abantu nibo bayijyanaga mu mavarisi yabo cyangwa se ku mibiri yabo cyangwa ku ntoki zabo kubera ko ni indwara yandura. Ni indwara yo mu mara yandura binyuze mu kanwa. Udukoko twavuye mu mwanda wo mu musarani iyo tugize aho duhurira n'akanwa umuntu ahita yandura. Ibyo kurya cyangwa se amazi arimo agakoko kitwa Vibrio cholerae nibyo bitera iyi ndwara. Isoko ya mbere yayo ni umwanda cyane cyane wo mu biribwa. Intoki zagiye aka gakoko iyo zikoze ku munwa uguhita wandura. Igikozeho cyose ukacyanduza, undi ugikozeho nawe akandura, bakayihererekanya batyo. Mu 1832 kolera yageze i Londres mu Bwongereza. Iki gihe hari mu gihe bisi cy'impinduramatwara y'inganda, harimo havuka magana y'inganda, abakozi baturuka hirya no hino ku isi. I Londres kolera yahishe abantu barenga 7,000. Muri uyu mwaka iyi ndwara yanageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika isa n'ipfukamishije New York. Muri New York yahicaga abantu 1,000 buri munsi. Abantu 1,000. Kolera yishe abantu miliyoni 12. Ni nko gukuraho abanyarwanda bose ntihagire n'umwe usigara mu babaruwe kugeza ubu. Muri iyi myaka kolera yari indwara abantu batari bazi ikiyitera kandi ntiyavurwaga, niko bavugaga. Icyari kizwi ni uko yakwirakwiraga cyane mu bice bituyemo abantu benshi kandi begeranye aho isuku ari nkeya cyangwa se ikaba nta nayo. Urugero, mu mijyi cyangwa se mu nkambi z'abakozi bubakaga ibikorwa remezo bacukuraga amabuye y'agaciro. Ahangaha yishemo benshi. William Bradds ni umwanditsi yanditse igitabo yise The Age of Gold, ivuga ku buryo zahabu ikimara kuvumburwa mu 1848 yabaye nk'ijegeje isi. Kuyicukura byahindutse akazi kamaranirwa. Uburyo kolera yamaze abacukuzi mu birombe arabizi cyane. Inkambi zegeranye cyane zacumbikagamo abacukuzi nizo zibasiwe cyane na kolera n'izindi ndwara zandura. Abantu bari hagati y'ibihumbi 10 na 15 bose wasangaga bakambitse ahantu mu kibaya bakora akazi ko gucukura zahabu, bose bibera mu bibazo birebana n'ubucucike bw'abantu.
kandi badafite ibikorwa remezo bikenerwa mu mibereho nk'iyi. Nko muri California nta muntu wari ufite umwanya wo gucukura ibinogo bifata amazi cyangwa se imisarani. Kubera iyo mpamvu imigezi yakoraga imirimo ibiri. Du coup, le cours d'eau remplit les deux fonctions. Imirimo ibiri yakorwaga n'imigezi kwari ukuvomwamo amazi akoreshwa icyarimwe, ikaba ari n'imisarani aho bituma akaba ari naho bavoma. Byasabye iminsi wabarira ku ntoki zo ku kiganza kimwe bisukuye muri kompanyi yacukuraga zahabu yitwaga Boston Company. Ni indwara ifata amara, umuntu agahitwa, akaruka, umubiri ugashiramo amatembabuzi, akuma, agakurikiraho urupfu. Iki gihe abaganga bariho ikintu bashoboraga gukorera umurwayi kwari ukumugabanyiriza ububabare. Will Bagley ni umwanditsi, yanditse igitabo kivuga ku buzima bwa Sam Brannan. Bwana Brannan yari umwanditsi, umunyamakuru, akaba n'umushoramari wa mbere watunze miliyoni y'amadolari muri California ayikuye mu gucukura zahabu. Abaganga benshi icyo bakoraga ni ukurwanya ibimenyetso by'iyi ndwara, cyane cyane gucisha hasi no hejuru. Umwe mu miti batangaga cyari ikiyobyabwenge cya opium, cyatumaga abantu bahagarika kuruka no guhitwa. Ikindi bakoraga kwari uguha abantu inzoga kugira ngo bumve bamerewe neza. Iyi miti ubwayo yishe abantu benshi kurusha abo yakijije. Mu 1845 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayoborwaga na Perezida James Knox Polk, wari perezida wa 11 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yategetse igihugu kugera mu 1849. Akimara gutsindwa amatora yahise ajya kwibera mu nzu ye ahitwa Nashville, umurwa mukuru wa leta ya Tennessee mu majyepfo. Nyuma y'iminsi 87 yonyine asimbuwe, yarwaye kolera arapfa. Ntabwo inyandiko nyinshi zigaragaza uko uyu muperezida w'igihugu cy'igihangange yanduye kolera, gusa icyo bavuga ni uko Perezida James Knox Polk ari mu baperezida ba Amerika batigeze baruhukira mu mahoro kuva yapfa. Yapfuye mu gitondo cyo ku itariki ya 15 y'ukwa gatandatu mu 1849. Iki gihe kolera yari icyorezo gikomeye nk'uko Ebola imeze uyu munsi, ku buryo mu gihugu hari harasohotse itegeko ry'uko abantu bazajya bicwa na kolera bazajya bashyingurwa mu mva rusange, mu rwego rwo kwirinda udukoko tuva ku mirambo y'abantu tukanduza abasigaye. Perezida James Polk nubwo yari perezida nta mwihariko wabayeho, bamushyinguranye n'abandi baturage mu mva rusange i Nashville. Gusa yamaze umwaka umwe mu mva rusange, umuryango we urahamukura umujyana kumushyingura hafi y'urugo rwe muri Park Place. Mu 1893 umuryango we wagurishije iyo nzu. Abayiguze bataburura umubiri wa perezida bajya kuwushyingura mu busitani bw'inteko ishinga amategeko ya leta ya Tennessee. Nk'aho bidahagije, ejo bundi mu 2017 sena ya Tennessee yatoye iteka ryemera ko James Polk yakongera gutabururwa akajya gushyingurwa hafi y'aho yahoze atuye muri Colombia. Usibye kuba ari we perezida wa mbere wa Amerika wazize impiswi, James Knox Polk yashyinguwe inshuro 3 zose bahora bamwimura kugeza n'aho yimuwe nyuma y'imyaka 150 apfuye. Perezida James Polk yari umudemokrate wategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda imwe, ubundi atsindwa mu matora na Zachary Taylor. Mu gitondo cyo ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa karindwi mu 1850, Perezida Zachary Taylor yari amaze umwaka umwe ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyandiko nyinshi zigaragaza ko yabyutse muri icyo gitondo cyo ku itariki ya 4 y'ukwa karindwi agatembera n'amaguru hafi y'inzu abaperezida b'iki gihugu bacumbikamo yitwa La Maison Blanche i Washington DC. Izi nyandiko zivuga ko ku zuba rya mu gitondo yagenze ibirometero bike akagera ahantu hari abantu bari barimo guhabwa amasomo y'iyobokamana. Gusa iki gihe hari ku wa 4. Aha ngo yahasoromye pome hari zeze ku biti hafi aho arazirya. Aho bavuga ko yazironze cyangwa yazogeje. Nyuma yaho yahise ajya kureba abakozi bari barimo kubaka imbuga y'umunara muremure wiswe Washington Monument, wubakiwe kuzirikana George Washington. Ahavuye yakoze urugendo rw'amaguru ku nkengero z'umugezi wa Potomac na uri Washington, nyuma agaruka kuri Maison Blanche ananiwe cyane, anashyushye cyane kubera ko ari ku zuba. Akigera mu rugo ngo yari agasorori kuzuye inkeri cyangwa se gaperi. Inyandiko zivuga ko yari yitwa Chili's, inyoye n'amata n'amazi byose bikonje. Akimara kubirya ngo yumvise atameze neza mu nda.
burira buracya akomeza kumererwa nabi ndetse atangira kuruka no guhitwa ndetse atangira kwituma ibirimo amaraso. Umuganga we yahise amenya ko ari korera nawe atangira kumuha opium. Uyu muganga ngo ashobora no kuba yaramufunguye umuti akamuvoma amaraso. Nyuma y'iminsi ine, ni ukuvuga ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa karindwi, perezida Zachary Taylor yaguye iwe mu rugo ku myaka 64 y'amavuko. Abaye perezida wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzize impiswi mu gihe kitageze ku mwaka umwe. Igihe haburaga imyaka 50 ngo abashakashatsi nka Louis Pasteur bavumbura uburyo bwo kwica udukoko bakoresheje imiti cyangwa se guteka ibikoresho. Kugeza ubu mu bintu byose perezida Taylor yariye ntawe uzi icyo ari mu dukoko twamuteye korera. Dushobora kuba twari mu nkeri cyangwa se gaperi yariye, dushobora kuba twari muri pome yasoromye akazirya zitogeje, cyangwa se mu mata yanyoye adatetse, cyangwa se mu mazi yakarabye intoki. Niba iyi ndwara icyo gihe yarisha abaperezida babiri b'igihugu cy'igihangange, tekereza noneho abaturage basanzwe yishe. Mu Bwongereza yahishe 55,000, mu Bufaransa ihita 100,000. Uyu munsi korera iracyari icyorezo giteye ubwoba, ariko si nko muri iyo myaka. Kuri uyu munsi korera itakica abantu bangana gutya, nubwo n'abo yica atari bake, tubikesha umuganga w'umwongereza witwaga John Snow. John Snow niwe wakoze ubushakashatsi n'ubuvumbuzi bw'indwara z'ibyorezo kugeza uyu munsi, niwe sekuruza wabwo. Uyu niwe waketse ku nshuro ya mbere ko korera ishobora kubituruka ku buryo abantu basaranganya amazi. Mu 1852 umujyi wa Londres wahise ushyiraho itegeko ryo kuyungurura amazi akoreshwa n'abaturage, bakayiyungurura bakoresheje umucanga mbere y'uko akwirakwizwa. Abadogiteri bariho icyo gihe bari baranze kwemera ibyo John Snow yababwiraga by'uko korera iterwa n'umwanda wo mu mazi, kugeza ubwo mu 1850 umugore umwe i Londres yameseye ibyahita umwana we mu mugezi aho ngaho i Londres, maze abantu 616 bakoresheje ayo mazi muri iki gihe bafatwa n'iyo ndwara. Uyu munsi inzira y'ingenzi yo kwirinda iyi ndwara na mbere y'urukingo ni ukugira isuku yo ku mubiri, y'amazi n'iy'ibyo kurya. Mu myaka 200 ishize korera yabaye icyorezo inshuro 7, nubwo hari izindi batashyize muri uyu mubare, nk'igihe heruka kuba icyorezo muri Yemen, Algeria na Haiti mu 2010. Utabariye mawe yitwa uyu munsi bagera ku 143 buri mwaka. Korera imaze kwica bose hamwe abantu batajya munsi ya miliyoni 200. Kuvuga ibyorezo by'abantu benshi muri iyi minsi ya vuba bituma akenshi dutekereza Ebola imaze kwica arenga 23 mu myaka 5 yonyine ishize, ariko ntabwo dutekereza kenshi ku bicurane. Mu myaka ya vuba nta cyorezo cyatwibasira ngo cyice abantu benshi nk'abazize ibicurane byo mu 1918 cyiswe na Espanye. Kugira ngo twumve ibicurane bya Espanye icyo ari cyo, biradusaba kubanza kumva ibicurane by'ibiguruka n'iby'ingurube. Kugira ngo twumve ibicurane by'ingurube n'iby'ibiguruka, biradusaba kubanza kumva ibicurane. Ibicurane ni indwara iza mu gihe kimwe buri mwaka, bayita maladie saisonnière. Ikaba indwara iterwa n'agakoko kaza gukina n'urwungano rwacu rwo guhumeka. Iyi niyo mpamvu ku bantu bafite intege nke nk'abana cyangwa se abageze mu zabukuru, ibicurane bishobora kubaviramo umusonga cyangwa se indwara ikomeye. Ubusanzwe ibicurane ni indwara itica keretse iyo hari tumwe mu dukoko tuyitera twitwa influenza viruses dufata mu mazuru no mu muhogo n'ibihaha. Iyo dufashe icyemezo cyo guhindura imibereho yatwo, tukihindura ukundi mu miterere binyuze mu kororoka, byitwa mutation. Kugira ngo byumvikane neza, mutation ni uguhinduka mu miterere no mu mibereho kw'akanyangingo k'ubuzima kagize imiterere n'imyororokere, yitwa ADN. Iyo ababyeyi bombi ari inzobe bakabyara umwana w'igikara cyangwa se udasa nabo, iyo iba ari mutation yabayeho mu tunyangingo bahererekanije, hakabamo impinduka zirema undi muntu mushya ufite ibintu bo badafite. Agakoko gatera ibicurane gafashe icyemezo cyo gukora mutation rero, ibyo ibicurane ubusanzwe urwara bikikiza bihinduka ubundi bwoko bw'ibicurane byica cyane. Umubiri wacu ukozwe ku buryo uhangana n'agakoko gatera ibicurane, ariko iyo kihinduyemo ubundi bwoko bw'agakoko nk'akitwa H1N1 aribyo byiswe ibicurane by'ingurube cyangwa se H5N1 aribyo byiswe ibicurane by'ibiguruka, umubiri uhita utakaza ubushobozi bwose bwo kubona ibyo bicurane nk'ibisanzwe, ugahita ucika intege
ugahagarika urwo rugamba ukabivamo. Binyuze muri iyi nzira buri mwaka ibicurane byica abanyamerika 45,000. Nibyo wabyumvise neza, ibicurane byica abanyamerika 45,000 buri mwaka. Kimwe mu byorezo byica abantu benshi ku isi, ariko kikaba kimwe mu byorezo abantu badasobanukiwe cyane. Ibi bicurane byose bagiye baha amazina y'inyamaswa, ni uko ibicurane byagiye bifata izo nyamaswa hanyuma bikaza kugera ku bantu, kubera ko izi nyamaswa haba ingurube cyangwa se inyamaswa zifite amababa bana nazo. Mu 1918 ibicurane byavuye ku ngurube byafashe abantu 500,000 mu isi yose, 500,000, hagati y'abantu 50 n'ijana barabishe. Mu 1918 isi yari mu ntambara ya mbere y'isi, aho abantu intambara yicaga batari bahagije, hiyongereyeho n'iki cyorezo cy'ibicurane. Hirya no hino ibihuha byatangiye gukwira bivuga ko ubushita bwagarutse. Ubushita bwo hari imbere mu 1350 bakwise urupfu rw'umukara, Black Death. Ibicurane bya Espanye nicyo cyorezo cyishe abantu benshi kurusha ibindi mu kinyejana cya 20. Ibi bicurane byishe abantu 675,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine. Mu 1918 hari mu ntambara y'isi, hari ingabo nyinshi ziri ku rugamba, ariko ibi bicurane byicaga abasirikare benshi kurusha abicwa n'intambara. Intambara ya mbere y'isi yishe abanyamerika 116,516. Intambara ya kabiri y'isi yishe abanyamerika 418,500. Intambara yo muri Koreya yishe abanyamerika 36,914. Intambara yo muri Vietnam yishe abanyamerika 58,220. Intambara yo muri Iraq yishe abanyamerika 4,024. Iyo muri Afghanistan yishe abanyamerika 2,403. Abanyamerika bamaze kugwa mu ntambara kuva mu ntambara ya mbere y'isi ni 636 n'abantu 977, mu gihe abanyamerika bazize ibicurane bya Espanye ari 675. Iyi ni imibare yizewe kubera ko yatanzwe na Departement ishinzwe ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo ibicurane bya Espanye byo mu 1918 byishe abanyamerika benshi kurusha intambara ya mbere y'isi, iya kabiri, intambara yo muri Koreya, iyo muri Vietnam, iyo muri Iraq n'iyo muri Afghanistan, zose ziteranije. Ibi bicurane byaranduraga cyane kandi bikica vuba abo bifashe, rimwe na rimwe byitwa ngo bifashe mu gihe cy'amasaha 12 afashwe. Ibi bicurane turwara buri mwaka byo umuntu atangira kubyanduza abandi mu gihe cy'umunsi umwe mbere y'uko nawe ubwo amenya ko yanduye. Ibi bicurane by'ingurube byiswe bya Espanye byo byanduwe na 1/3 bari batuye isi icyo gihe, 500,000 z'abantu. Ibi bicurane babyise bya Espanye kubera ko icyo gihe hari mu ntambara ya mbere y'isi. Espanye iri mu bihugu bike mu Burayi bitinjiye muri iyi ntambara, bituma abashakashatsi b'abanya-Espanye aribo babona umwanya wo gukora ubushakashatsi kuri iyi ndwara, abaribo baza kumenya ko ari ibicurane bikomoka ku ngurube. Ibicurane bya Espanye kubera ko Espanye ariyo yabivumbuye. Ikindi, iyi ni indwara irimo kumara abasirikare ku rugamba hirya no hino mu Burayi mu ntambara. Ibinyamakuru ntabwo byashoboraga kuvuga ikintu kirimo kumara abasirikare kitari urugamba. Espanye itari iri mu ntambara niyo yavugwagamo iyi ndwara, bigatuma ibitangazamakuru bihora byandika ko ibicurane byayogoje Espanye, nyamara n'ahandi byari bihari, ariko ho bari no mu ntambara. Buri gihe iyo turimo gusohoka mu itumba nibwo abantu benshi barwara ibicurane. Gusa mu 1918 agakoko gato ka influenza virus bafataga umuntu kanyuze mu mazuru kakagera mu muhogo, kakamugera mu bihaha, kakamugeza mu buriri, agapfa arohamye mu matembabuzi y'umubiri we. Mu myaka ine intambara ya mbere y'isi yishe abasirikare 8,500,000. Mu kwezi kumwe konyine ibi bicurane byishe miliyoni y'abantu. Mu kwezi hashoboraga kuba harapfuye abantu 40,000,000 cyangwa se 50,000,000 cyangwa se 60,000,000. Twese dufite ubwoko bw'udukoko dutekereza ko ari two dukomeye. Nk'urugero agakoko gatera sida dutekereza ko ari agakoko gakomeye kuko gakwira hose ku isi, aho gashobora kwica abantu 20,000,000. Ariko ndagira ngo mbabwire ko turamutse twongeye guhura n'icyorezo cy'ibicurane twajya tureba sida nk'akarwara gakira. Nabyo kuva ukuntu amazuru asa n'ayifunze iyo arwaye ibicurane, ku bicurane bya Espanye ko noneho agakoko karagendaga kagafunga inzira zo mu bihaha zitwara umwuka,
kagafunga ku buryo umuntu adahumeka agaheza umwuka, umubiri we ukuzura amatembabuzi agapfa ameze nk'urohamye. Kubera ko hari mu ntambara y'isi ingabo zavaga mu bihugu bimwe zijya mu bindi nizo zagejeje aka gakoko hirya no hino. Bitekerezwa ko ibi bicurane turwara buri mwaka agakoko kabitera ari umwuzukuruza wa kateraga ibya Esipanye. Mu 1334 intambara yashyamiranyije Abashinwa n'Abamongoli. Iki gihe mu Bushinwa bw'Uburasirazuba hahise haduka kimwe mu byorezo byica abantu benshi ku isi, ubushita. Intara ya Hubei niyo yakozweho cyane mbere na mbere. Abaturage bayo batari bazi ibyo ari byo barapfuye barashira. Iki kibi cyahise gitura mu bice bituranye n'iyi ntara ku buryo mu myaka mike abantu miliyoni 13 bari bamaze gupfa. Iki cyorezo cyahise gifata inzira y'uburengerazuba genda mu bacuruzi n'ibyabo. Indwara yahise igera mu nyanja yirabura. Gukwirakwira kwayo byakorwaga n'imbeba. Inda zavaga kuri izo mbeba nizo zanduzaga abantu mu buryo busa n'ubuhoraho. Mu 1346 Abamongoli bari bageze ahitwa Kafa, ni muri Crimea y'ubu ngubu, ubu habaye mu Burusiya ariko hahoze ari muri Ukraine. Bari bateye aka gace ngo bakigarurire kubera ko kari gakomeye mu bucuruzi, ariko ntabwo babigezeho kubera ko icyorezo cyabamariye ku icumu. Abantu bari bataramenya neza iyi ndwara bifungiranaga mu mazu yabo bibeshya ko bafite umutekano. Baribeshyaga kubera ko imbeba zivuye aho indwara yageze nabo zarabazaniye. Ubwoba bumaze kurenga abantu, abacuruzi batangiye guhunga bakanyura iyo amazi magari bigira mu Butaliyani. Batari bazi ni uko iyi ndwara nayo yari yamaze kwitumira mu mato yabo mu buryo bworoshye cyane, baba bayijyanye mu Burayi. Icyorezo kitari cyarigeze kubaho bahereye kuri Sicile mu Butaliyani, gikubura abaturage ba Messine kibamaraho, kizamuka mu majyaruguru gikwira Uburayi. Kuva mu 1347 kugera mu 1352 ubushita bwari bumaze kwica miliyoni 25 z'abantu. Mu myaka 5 yonyine icyorezo cyakuyeho 1/3 cy'abatuye umugabane w'Uburayi wose. Siyanse y'iki gihe nta bushobozi yari ifite bwo kubwira abantu ibirimo kubabaho. Abaganga nta kintu na kimwe bari bashoboye kuri iyi ndwara, maze batangira guha abarwayi imiti iteze ikimaze rimwe na rimwe ikabica. Nyuma yo kubona abantu bapfa nk'utunyamaswa duto, abantu batangiye gutekereza ko iki cyari igihano cy'Imana. Mu kwiyunga nayo bahisemo kwibabaza no kubabaza abo bakekaga ko bagomeye Imana. Hagati y'1348 n'1349 Abanyaburayi bishe ibihumbi by'Abayahudi babashinja kuba aribo bakuruye icyago kubera ko batemeraga Yesu nk'umwana w'Imana. Benshi banabashinjaga kuba bararoze amariba, bakabakubita kugeza bapfuye, bakabatwika ari bazima, bakabamanika cyangwa bakabaroha. Iki gihe ibyitwa flagellation ariko kwibabaza kw'abantu, aho umuntu afata inkoni akikubita akivusha amaraso bakwiriye hose. Batekerezaga ko ibi ngibi ari byo byabakuraho ibyaha byatumye Imana ibarakarira ikabateza icyo cyago. Byabaye ngombwa ko bategereza umwaka w'1894 kugira ngo bamenye uwabateje icyo cyago. Umwicanyi yari agakoko kitwa Bacilli de Yersin cyangwa se Yersinia pestis. Agakoko gato cyane gapima mikoro imwe. Mikoro ni milimetero 0.001. Aka gakoko katanagaragara honyine abashije gufata inyoko muntu yose uko yakabaye kayipfukamisha hasi. Ebola virus, hari na Ebola Sudan, Thai forest, Ebola bundi bundi. Hose ni udukoko tujya mu mubiri w'umuntu twihutira mu tunyangingo cyangwa se selile. Twihutira mu tunyangingo bita tworoka byinshi, afunga inzira zose umubiri unyuzamo abasirikare cyangwa se ubudahangarwa bushobora kurwanya indwara. Agakoko ka Ebola kajya mu tunyangingo tw'umubiri gafunga imipaka ku buryo nta butabazi bushobora kuboneka. Utunyangingo tumwe tw'umubiri iyo tumaze kwandura cyangwa se kwinjirwamo na kano gakoko ka Ebola dushwanyuka, udutwikiye hafi y'imiti itwara amaraso bita dutuma amaraso asohoka, umubiri ukaviramo imbere. Buri rugingo rw'umubiri ruri mu muntu imbere ruhita rwangirika. Aya maraso umuntu yaviyemo imbere ahita atangira gusohokera aho abonye hose, aho abonye inzira hose arahasohokera. Ni ukuvuga hari umwenge hose ku mubiri. Aka gakoko iyo kamaze kwinjira mu mubiri w'umuntu kaba gashobora kwimukira ku wundi muntu wese wakora ku wanduye, ntabwo kagenda mu mwuka.
ni agakoko gashobora no kumara amasaha menshi hanze y'umubiri, bivuze ko n'ikintu cyakozweho n'uwarwaye iyi ndwara kiba cyakwanduza uwagikoraho wese. Iyi ndwara yagaragaye bwa mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1976, icyarimwe igaragara no muri Sudani, gikomeje guhinduka Sudani y'Epfo. Ubundi bwoko bw'agakoko ka Ebola butari Ebola Zaire, Sudani, Thai Forest cyangwa se bundi buryo, ni Reston Ebola virus. Yo iba cyane cyane mu nguge, yagaragaye bwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1989. Bisa naho kugira ngo udukoko twose dutera indwara twavuze twororoke, bisaba ko tubona umwanda wo guturamo. Ingingo ishimangira ko urukingo rwa mbere rw'ibyorezo ari ukugira isuku y'ibintu byose, kandi ukirinda hari uwakwanduza asukuwe kose, uko yakwanduza uko ariko kose. Birasa naho uko twatera imbere kose, ubuhanga twagira bwose, igihe cyose ibyorezo bizica bamwe muri twe, hatanitawe ku giti dutuyemo icyo ari cyo cyose. Nitwa Ismail Mwanafunzi, reka noneho tuvuge ku buzima. Wari uzi ko indyo yuzuye iba igizwe n'ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara? Ntabwo bihenze nk'uko ubitekereza gufata indyo yuzuye buri gihe uko ugiye ku meza. Kugira ngo urinde umwana kugwingira akure neza mu gihagararo no mu bwenge, ni ngombwa kumwonsa neza amezi 6 ya mbere nta kindi umuvangiye habe n'amazi. Nyuma ukamuha imfashabere igizwe n'ibyubaka umubiri nk'amagi, inyama, indagara, amashaza, ibishyimbo, soya, ubunyobwa, inkori n'ibindi. Ukamuha kandi ibirinda indwara birimo imboga n'imbuto zose, ndetse n'ibitera imbaraga nk'imyumbati, amateke, ibikoro, ibijumba, ibirayi, ibitoki. Ukongeraho ibinyamavuta nk'amavuta ubwayo, yaba akomoka ku nyamaswa cyangwa se ku bihingwa. Ugashyiraho ibinyampeke nk'umuceri, amasaka, ibigori, ingano. Warangiza ugashyiraho ibinyamasukari nk'ibisheke, isukari cyangwa se ubuki. Mubyeyi, komeza wonsa umwana wawe kuva ku mezi 6 kugera ku myaka 2, kandi umuhe imfashabere igizwe n'indyo yuzuye irimo ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ibirinda indwara. Ibi bizamurinda kurwara bwaki no kugwingira, akore neza mu gihagararo no mu bwenge. Ubu ni ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Dusoreje ikiganiro uruzigo cyo kuri uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Ndabashimiye.